tu ni chu Binance company a talk to Mr. CZ zaitin da billionaire a chuak ti mi kong tlompal tin krak chimlai Mr. CZ chu China rama a chuak mi si anula pa hi mirum tuk an silau middle class rong minung khi an si voikhat chu Mr. CZ ni chu internet atui lewa khan internet chunga khan cryptocurrency bitcoin khi amhu ti si chu bitcoin amhu ti ka chon asai un sa tu ki o hi platform hi chan raw lo te a phaisa tam pi mu kho na room nak lam asilai ti kha ahal chu charwanga chon anule apani anpek mi in lalo hunvial te kha azwari chu amhu mi vial te phaisa chu US dollar in $1 million raw ctc chu $1 million chu cryptocurrency a chon adi lakin investment ato nak di chu shring tu anu ni amhu tika an thinhar to ke afapa chu nangma hi mi shu thlau na city tiangen araksik ti si siman selo Mr. CZ ni chon athil to mi kha ding felten azumi chu nikhat khata chun atha than te kolai ti kha ro acha chu ka bitcoin a chon aphai sangai mi vial te chu investment ato di thiam atak taka anuni atiban token investment ato in athathum naka bitcoin company chu bitcoin chu 70% in aman atla chu charonga chu Mr. CZ ni 1 million investment ato mi chungin tingsri US dollar tingsri bakasung tingthum te law tang siman se lo Mr. CZ kha lung dong lo hoi le jong ni mi shut pa anti achung le jong ni mi shut anti amu mi pau ni shu a khan anro chang shu an pu chang siman se lo Mr. CZ ni chon lung dong lo ten kha bitcoin kong khazai tinda ka to lai ti kha study tha chin ni to ai azum chin ni voi kha chu o alung chunga rak chuak mi chu o bitcoin company a investment ato mi pol ni hen an trading an to mi ani chok nak le ani zor nak platform ka salai ti ati Binance company he aser Binance company he aseri chu Binance company a chon cryptocurrency a investment ato mi hani khan chok an du sia chon an chok e zor an du sia chon chuka platform chon ani cho I chok I zor nak mun khi ase Mr. CZ ni chun a hoi le pol kha ati min ha chu kha hi kan thok lai e kum thum chunga exchange platform bitcoin exchange platform top 1 baka kum thum chunga chho khok na zom lai tia ati na ti se he satya ani zom e kum thum chu sim lawin tharuk chunga bitcoin exchange platform top 1 baka ne chho ti se chutika mi people bitcoin investment ato mi pau ni khan kha platform ka bitak te an vun man ne chun company chukum nga chunga $60 billion man chang vun to ko thongni kum lai seri in athoke kumnga kumruk chunga $60 billion man chang ti si chusa chon Mr. CZ he mitam pinian upate zaitik mana anru bat law mi tiangin thil ato khau tu pa si ti tiangin hinia mikip nian thang that mi pa se chuvel chu tuzana kan chim kho mi selon nin dilak chunga lunglom nak tam pikin ngai kan channel kha like le subscribe na kan bomu ti kha pu som than kan du min ha se kalom